Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca dan mengkaji keterangan makna la ilaha illallah. Maka masuk pada halaman 14, makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Apa maknanya? Tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajar, atau wajtinabu ma anhu naha wa zajar, wa alla yu'badullahu illa bima syara'a. Makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atuhu fima amara, dan mentaati apa yang diperintahkan. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, serta menjauhi sesuatu yang dilarang dan dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badullaha, atau wa alla yu'badullahu illa bima syara'a, serta tidaklah dia menyembah atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu disembah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan. Ini makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Tasdiq, kemudian ta'ah, kemudian al-ijtinab, kemudian al-mutaba'ah. Itulah makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Membenarkan, mentaati, meninggalkan, kemudian al-mutaba'ah. Ismu nabiyina Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi, fahuwa afdalul arabi nasaban. Nasab Nabi kita adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi, fahuwa afdalul arabi nasaban. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi, beliau adalah orang Arab yang paling afdol nasabnya. Jadi bangsa Arab itu yang paling afdol nasabnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berasal dari Quraisy. Arsalallahu nabiyyana Muhammadan ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad kepada seluruh umat manusia. Waftaradha ta'atahu ala jami'in nas. Arsalallahu nabiyyana Muhammadan ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad kepada seluruh umat manusia. Waftaradha ta'atahu ala jami'in nas. Allah mewajibkan mentaatinya bagi seluruh umat manusia. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Nabi kita Muhammad SAW. Antum perhatikan di sini. Allah mengutus kepada seluruh umat manusia. Dan Allah wajibkan untuk mentaatinya. Ini kaidah. Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ilaikum jami'an, kepada semua kalian tanpa terkecuali. Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia.
Asyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah. Pertanyaan dulu. Apakah Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada bangsa jin? Diutus. Apa dalilnya? Wandi. Jin nasibin gimana ketika wa'id? Gimana ayatnya? Allah musta'an. Wa'id sarafna ilaika nafaram. Gimana ayat awalnya? Wa'id wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadarahu qalu ansitu. Ya. Itu jelas. Yang anak inginkan terkait dengan ayat Al-Qur'an ini tadi. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku diutus kepada kalian semuanya. Dari sisi mana ayat ini bisa dikatakan mencakup jin dan manusia? Pada lafaz ilaikum jami'an. Bukan. Wandi. Kelamaan, cepat, kelamaan, jangan lama mikir. Dari sisi mana lafaz an-nas? Kelamaan mikir, ingat baik-baik, ana tidak ngulangi lagi. Masa sudah berkali-kali ana sampaikan di sini. Ya. Ini terakhir. Nanti kalau ana tanya lagi antum gak bisa jawab, berarti antum gak murojaah. Ayat ini disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, namanya Ithaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul. Beliau menyebutkan lafaz an-nas mencakup jin dan manusia min jihatain, dari dua sisi. Sisi yang pertama min jihatil lughah. An-nas itu juga bermakna al-jin. Dari sisi secara bahasa bermakna an-nas bermakna kasratul harakah. Banyak gerak. Manusia banyak gerak, jin banyak gerak. Dan dari sisi syar'i adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kanan nas ya'buduna unasan minal jin. Kanan nasu minal insi ya'buduna unasan minal jin. Kata Abdullah bin Mas'ud, kanan nasu minal insi. Dulu ada sekelompok manusia minal insi ya'buduna unasan minal jin, yang menyembah unas, sekelompok nas dari kalangan jin. Wadih. Nanti diulangi lagi, lupa lagi, diulangi lagi, lupa lagi. Katanya Al Hasan Basri, laulan nisyan lakanan nas kulluhum ulama, hayatul ilmi bil mudzakara wal murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakara. Tidak ada orang yang, ya ikhwan, tidak ada orang yang kuat hafalan itu kecuali dengan cara mudzakara murajaah. Nah, sering nggak di murojaah, nanti lewat lagi, bocor lagi. Asyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah. Berapa lama beliau tinggal di kota Mekah?
13 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Beliau berdakwah 13 tahun mendakwakan tauhid. Wa da'a ila tauhid wa ibadatillahi wahdah. Beliau mengajak kepada tauhid. Total tinggal beliau di Mekah dari lahir 53 tahun. Beliau berdakwah 13 tahun. 40 tambah 13 berapa? 53 tahun. Tsumma hajar ilal Madinah an-Nabawiyah. Kemudian hijrah beliau ke Madinah. Wa amara bi baqiyati ahkamil Islam. Lalu beliau memerintahkan sisa hukum-hukum agama Islam yang lain. Misal az-zakat, seperti zakat, was-shaum, puasa, wal jihad, wa ghairuha, dan yang selainnya. Wa tuwfiya fil Madinah wa umruhu 63 sana. Beliau tinggal atau wafat di kota Madinah ketika itu umur beliau 63 tahun. Berapa tahun dakwah beliau di Madinah? Hah? Berapa tahun? 10. Total dakwah beliau 13 tahun. Beliau lahir pada bulan apa? Hah? Hah? Lahirnya Nabi SAW bulan apa? Rabiul Awal ala qaulil jumhur, tanggal 12 Rabiul Awal. Wafat 12 Rabiul Awal bil ijma'. Ingat baik-baik. Udah antum ini mah ilmu. Antum daripada baca repot nanti. Wafat 12 Rabiul Awal bil ijma'. Lahir 12 Rabiul Awal ala qaulil jumhur. Selesai. Berarti wafat sepakat, lahir ikhtilaf. Wa man khalafa amran Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mustahiqqun lil adzabil alim. Siapa yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Kata Imam Ahmad, fitnah ay asyirik. Maknanya, waspadalah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi SAW untuk ditimpa kesyirikan padanya. Karena setiap orang yang menyelisih perintah Nabi SAW, lambat laun tindakan dari mukhalafah kepada Nabi SAW bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Al-bid'ah baridul kufri. Bid'ah itu merupakan jembatan menuju kekufuran. Wa man ata'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasayanalus sa'ada al-kamilah. Siapa yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan meraih as-sa'ada al-kamilah, kebahagiaan yang sempurna. Wal fauz al-kabir, dan keberuntungan yang sangat besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun." Taati Allah dan taati Rasul. La'allakum turhamun, pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau seandainya kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala, tahtadu, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Wadih? Wallahu ta'ala.